Mwebale muna bakutonda Kitara TV amabara Julius Muhendo muliso musajja muliso of course omihaba moli mwebale muno nyoni hali mukali kiro kya kabiri and of course town yaho imetagatiriire saswiteri nyingi muno abokuzonga nti nyenkya kiro kyempango kandi omuganyo mukuru niwo mwebembezi wihanga Yoweri Kaguta Museveni the different of course emyaka hingwire emyaka nkene 5 impange bairene taliyo celebrating and okusaba nabiki nituba chambers but this time round of course mulingo mwembezi wihanga ajja kuba naija ati tujja kuba chambers tuli kuli mundo mukikali yenyini neho mukoro ejja kuba neba of course kutekanza kona kutandikirera mbaire nindaba nyikia kara security tight SFC batandikira kuba niba setting tent season ya president na buli kimukiona so everything is set abo celebrating emyaka 3 na gumu kurugo mukama Solomon Guruga fabusa jumbula engoma kwenda kutangira entekanze tujeta tujalike tubantu bazabazamu na abantu abakole emirimo yembaga nzaba boda abanyakulya street abanyakulima saluni hona hali bakalini bakole emirimo tubantu vibinga nabo tubaza nabo tukenge ebintu mulingo byemereire in the special so ati hanu ndi kinubi around about stage and bageta kinubi round about no kwenda tubazabazemu nababoda bali hanu abakuchumbe byokulya abakora kitu kenge ebintu mulingo byemereire mu in the special otebwa kubano subscribinga not followinga hon halo kali personal handle zange Julius Muhendo amikutu yona oida kuba onyina Julius Muhendo kwenda kwijukiza abakuteka mensimbi nibo aba ekyokunywe kiba kweta mpenkoni okusakitoza amaduka hona halo kali anotoza mpenkoni ekyokunywe kijja kirungi ekitajja kurumya omutwe ekitajja kwa hangova ekyokunywa ekijja kwogeme ebinywa ekiyune ekyokunywe kirungi niko gamanti bokuba ohulire oyinamu orubowa domoinamu kuru oina mebitekerezo ekyo inakora toza mpenkoni okyenywere omaduka hona halokali Kagadi Abulisa Kiryandungu Hoima Masindi Kibale Kakumire hona kiriye kyo kinjaka itu kya mpenkoni of course okusakitunga hona hali okali no kyenywera nkubajukizo no kubajukizao abo kuba noinda kurubata ogenda nkaha Arua Fort Poturo Manyabu Kyasese Manya Kampala Manyankaha Temba link bus nikyo niyo yonka jja kuruba sanko mukama boba muri kibaso isano mukama murugabi basi bichafu byo kutemba orugemo iragwire osesemeremu manya biki byona kwe halebe byona iwe toza link basi yonka niyo tembe no rubata make link basi yo traveling partner tuli anteka ndatujalike just tukole tuti tugaruko tarugao Mukusima Kitara TV habwa entekanze nunge mwina kandi ninsaba myenda Kitara nywena nabantu nywena mujumbire Kitara TV mubeni mugirora mikutu rundi address zikuja kubona zolekwa nabo ekyo nimbagondeza mulimo murungi kandi basaba mugendo maiso no kutwara uhangiro no waitu ukama babunyero Kitara maiso ona bayiruka bagenda bakutina kamera ono nsangege nalya ati kali kanwe voice cha kandi hati bokalire kihoira mabaraga baguma ali salamu alaykum wa alaykum salam kutwatwesira nanka idi babuloma yakabaire ahi akalye nyama okamulisa kirungi munekyo olinzaro yanka paro hano bikurubata biti kurungi muno akasente mukora akasente ka msaijayo kasente ka bari mai sente biro binazisa nankasirimu buri muntu agamba tazini kyokaziro mu mburamba kamukamu tusakumanyizo ina munsawo ate kwendo gakuruga bukito bakozera yo mutwaro nke gumo ebiti 10 za 10 okudupa ali 3 okudupa okudupa ati ndadupa nkuolek ati ndausa kubo banking regei ramuki aba bagenzi bawo hano mulingo mukora ndambikizeho irumbade o chairman yaramukiaho kwesiga owa muyenga muyenga hanu munu nada ari muyenga eri hanu muyenga kusemba yaramukiaho na sewa non sewali driver waitu hano banzo ngambire embaga nzeri hagati ya TV na television ndi kwa okara bito ebintu ebyo kwendo byenyegeseze tinka byetegereze tokubikenga kurungu TV ogimanyire kandi television tingimanyire ati TV niyera TV niyo ekoleke bisani ekoleke byaheru hati television niyera
niyo takenga kurungi kambaze una abantu okini okura sports wali ha sports kono niruka baitanu mukujwara munama amagento abasajja baboda bahanu baboda buli babajogaga nti mtumjwara kurungi abwaki buli babajogaga muno nyondi driver ati ndi boli driver wa wish weje yokana boda ngivuka niyo babandiriza nyonkolera wagenda iguru kuli nkolera hano amabaraga ayisiga Patrick bikuru bata bit kurungi muno oli muzarwa yanka ndi nzaro ya bugangaizi cyokwa ndi mutaka bucyonga bugangaizi nkahe nyini kihuna hano kihuna magenda kakindo ramuki aba kihuna ndamukizo anko wange mugenyi Francis na mukyara we barakali yanyeba basigenda bakihuna B basigenda Beatrice nila mukiona abene bayitubono iyo balamuchoka bikonkona boti bali kihuna abandi bali Hoima abandi bali Kampala ati embaga nizo gikengeri hagati ya TV na television nyonko ngolo of course ziona ekindi gyo kusakira kintu kimu kusora kintu kimu kwa kana iyo TV gimanyi TV yo kubaisa TV type ene yo munju obo kubaisa television eno ezitusika TV hata unokwendo ngambire byo bikwauka na bita nyowewe bita byo nakona kisara kiri kintu kimu mutembei akatambara kungulize kabei muno bukatemba obutambara n'icyo kikusigikira ngo kutusubwira mukubusubura muto ubutambara butusubura 15 muri yahe bitano tukulya bitano amabaraga rwabutukujoshwe rwabutukujoshwe yakutuku rwabutuku yes oli mukiyo ndi mutuku oli mutuku abatuku baba mu district Ntoroko district kuno Ntoroko abahuma hatuka ijja hoima kutoza sente kajja kola ramuki abagenzi abanyibanywani bawo kuramcha nkusoka kutumira umugurusi wange Kiza Constantine umusomesa we church ya Catholic Church ali muno obali Ntoroko so ninda mchana wa brothers baitu Ntoroko kutevaza muno Ruswahili aliyo munaba abaruga kuliko obo kwa tuli aboda yes ati iwe mutuku ngambire mbaganiza eri hagati ya TV na television biko kana biko na TV na television TV na television byone nindora nicho kimbi kutucha amahuro mu Burundi byone nicho kimu turukya mahoro karosi be kurungi owe sapeu osibirota amabaraga Edward Mugenyi olinzaro yanka yamparo inyone mukuru gampara bahano senje ta yaitu mukagiye kwata ego wamanuko muhagirira no Obama tumuenda muno muntu wanyu mali muno nakutukia muongira akabakorera ne stage baitu hamwesimbiro Obama gwa mwesimbiro wewalu ogo tusime sime ligani rasobora Obama kango mankoto bona bajja kutuwarangana ramuki abantu ajja kusigala na kabendero iyo manyota ontaragitwari tasobora takuja mu bendera Obama takuja mbendera Obama watakuja mbendera akwenda kuja independent ataina kitego government kera munaga kalera muki abantu babo ndamugizo nyina nyewe birungi owamparo aramukiana nyina nyina nkuru nyowe wampara awo akusemba nabakayikuru bange bona bali mparo bona bali bamparo bona bali mparo TV na television bikwauka na bita TV na television bikwauka na bita TV na television TV eri yonke kuwalikia television niye kusika niye kusika kalosi be kurungi omugayika sasa joire saha ya bei saha eno bagieta erimu nekigambo kindemere no kusoma ate obe ni erinka musente zingahe ene mutwaro gumune kichweka okusana ikaire nayo yego era muki abantu ba oli oni amabaraga gange bahe muka Ibrahimu
mba mwikazi wa Mbogwe. Kora wano Kinobia stage around about. Hano okora kimulimo. Nvuga boda piki. Oli wa Mbogwe? Mbogwe eri gwanka. Mubuhanika. Buhanika. Era mukyaba Mbogwe. Mbogwe nkora mukya mukyara wange. Katusime Juliet. Ndamukya chairman. Chairman wanyu wakuno wa Mbogwe. Ndamukya na chairman wetu wa stage anu Irumba Deo. Akunyesereka. Aina mbale mulimo gwakora aina mbalagiro. Embaganiza eri hagati ya TV na television bikwawukana bita. Mbaganiza eri hagati yabyo. Television ekwikara. Kale kusabira nyambe mukake. TV, television. Bikwawukana bita. Nikyo kimu. Nikyo kimu. Kibikwawukana. Oburungi bwa TV yo kuba nobazani bakurora kurungi na buli kimu kyonige no maiso. Television yo iye nkora ya yeta tingi kenga kora television kenga kora karosi be kurungi wa square sawa zinu tuzeta zicheck tizinu baboda ba Kinubi muri smart nyote ndi wa boda oli waki the driver weti zinu nziri nanye stage yanyu mukadutekera kimwana amabaraga Kasoro Maiko akaki Kasoro Maiko mabaraga bagayiga gabaguda aba Kasoro abo kubona Kasoro nankono kalera mukya abantu bawo Kasoro ndamukizo omukazi wanga simwe Grace oli wanka wamparo yaramukyaho chairman kwezi imparo nayi oli wamparo abamparo mukegumbirira hano then nyaramukyaho na mukamo wange asimwa bati mparo kaliyo musajja bagumba mwetanya kojo mukenga mumanyire munyakojo Muhammad mumanyire wa Dirax chali wange muno mumanyire neighbor wange neighbor wao hao akusemba yomugisa enure wankaho wabusisi driver mugenzi wange mu kampuni mugisa Henry muvuge tipe mu bajasi mu boss wanyu ni wo boss waito no wo embaganizeri hagati ya TV na television bikwawukana TV na television bikwawukana TV na television era tinkumanya embaganizeri byo bikwawukana bita tinkumanya tenda ko TV ngimanyi kandi television niyo ntakumanya karosi be kurungi webale muno kangende na ba masinda na stage gebale omwana inukireira bamweta bati Rita how are you Oli fine mama walinka ali agenzere muwa Masa talini wa kumuzara bamweta mama wao talini wa kumuzara ya kugambire niu ramuki abantu bawo bakuzara nka Narwe amabaraga nampera Rita Narwe hano henyini mu center aho henyini kuli katikara utakaikire kuli Narwe ando kusoka katikara ramuki yaba katikara kulamuki yaba katikara nenda mukia umami wange na Mirembe Desiranta na baba wange alinda Margaret na baba wange bahemurwaki Agnes akusemba isembye sayo musajja wao tengina musajja abwaki bakutenda musajja myaka yo inokadiba yoti muramukia musajja wange tomwi nanka muramukiyeho bubata kwenda kurungi pengo muramukia yara atakwenda mutabukire mugakatito murampaka mutabukire banzo ngambire embaganiza eri hagati ya TV na television Tingimanyira TV ogimanya TV nikyo ki TV
Nyumonye TV zinezibarora. Kandi television. Tingikenga kurungi. Togikenga. Karosibe kurungi. Abe bicholi. Ebicholi hati byezere ngamba mu kudondora budondora bye bitanu hati bino. Ebyezinga zinga bino. Bye rukumi kandi ebicholi byezere. Amabara gawo mami wabana. Amabara gawo. Atugonza Justin. Kirungi Justin. Atugonza. Omuliro guno kikorota kandi gwisana guli mwingi muno. Oyo kyanonyo aho go twizi. Tenga tuboine. Otwizi kankugulire amaizi. Kankugulira amaizi mbaire mugane bitanu byankana. Obone mlingo ndi musajja kufuai. Ati kota kusimi. Webaleka. Amoti. Webala amoti. Oyo oli muki. Oli munyoro. Atabanyoroka bateza amajuko tagateizi. Mba uteza amajonga nsime webala amoti nkoire bitanu bya amaizi. Kale bimpe bitanu byange. Eka mbyawireire. Bimpe bihe mu kabaga. Mbyawireire. Birete uteza amajonsi ime. Nkoire bitanu byangu ina kunsima. Eka ngusimera. Nsima kurungi. Urabuli munyoro. Musajja utamuteza amajo. Kambi twale. Uyangire ku. Nawo baba bimpe otali. Mbaire mbikuhaire ontereza amaju. Oli nzaro yanka. Bakuzara nka. Nka. Munu. Kuramuki yawo banywani bawo kale abamuno nkani bawo nkabasatu. Kuramuki yawo sister wange. Na mama wange no musajja wange n'abana. Musajja wawo bamutabati. Musenguze Innocent. Mwenda muno yakakuzara mbana nkabayenga. Akokerere iyo musajja muzalire musajja oramutungire mukwate bwangu muzalire. Ayi. Banzo ngambire mbaganiza kiri hagati ya TV na television. Oya nyondwire birore ebyo. Ndwire birora. Tokubikenga kurungi TV togimanya kandi television. Ndwire. Torwire kubirora. Baita amaizi mbaye nkuguli kanze kuwe we otalire makunzika abo kubanti nkuyire bitano mami yose birora ono mufumbo oli mufumbo toka swire aro musajja kwakwata kamera mukuhe sajja murungi muno mukongo takuzoka kurungi murozere mulinga ali smart Murozere mukuhe Nuru. Mimi napenda kukuha bibi. Mimi staki niko na wangu. Hautaki bwana? Asante bwana. Amabaraga. Akusimire nawe. Amabaraga. Natukunda Rebeka. Natukunda Rebeka. Unatukunda oli mukiga? Bakuzara nka. Saidi za Kyankwanzi. Kyankwanzi kuno. Namukyaba Kyankwanzi. Namchiza anko wange na dadi wange na mami wange na watoto wange na bakuru bange bwana. Ati banzo ngambire mbaga nzere hagati ya TV na television. Mbaga nza nyoro tinumanyire. Nkale bibaze mu rukiga bikwauka na bita. TV naki? Na television. They are the same. Yeah. Are you sure? Yes. Okay natukunda. Owekitinisi. Ogenda masindi. Ogenda nka. Nyenja agenda masindi. Tugendo tembeka motoka nzirizo. Motoka yanyengene. Niyo genda nayo. Ramukya uri bakweta bata. Nyewe nyeta Kachiga. Baraka Tembo. Kachiga. Amazina gawo. Nigaga Kachiga. Nigago. Kanda gandi. Baraka Tembo. Gakumanyisa kyabo. Kandi gakumanyisa ki. Baraka guyumugisi. Tembo rinzovo manyire nzovo. Omanyire elephant. Aha, ekintu chikoto. Nuru. Unajua Baraka Tembo? Ramukya wabachaliba. Baramusuza mwona. Baramukya mu rukiga. Nabaramusaba chiwede. Wabaramusya. Abacho tarukwenda gamba urukiga.
Orukiga turugamba turi muka. Mu rugambaga muri muka. Ati saiji mugamba ni mugamba ki? Orunyoro. Orunyoro. Mbaganiza kiri hagati ya TV na television. Hagati ya TV na television. Kandi byona ko berekemo. Byona ko berekemo TV. TV ni nikyo kiki? TV television. Byona berekemo just. Aro TV na television ni byo bimu. Chimanyire TV niyo screen ejo. Hata ale kindi. Kandi television. Nani TV ejo yonyine. Karosi osibeje. Orukiga tora kunda kurugamba. Kadamuki aba driver ba masinde tukyala ntekaniza. Tukyala ntekaniza tujalike Hakitara TV. Bata robe ndozire banyesereka. Ati kamuta kutwara abantu. Emeruwa zone muziparking parking amabara. Twida sete tulikubi. Amabara ningu nakubaza. Nayi ukubaza onanyo. Na nitakwebya Ismail. Kwebya Ismail. Kwebiha. Ismail. Oha ayebiha. Taro. Baira amabara mbakuba mukura mutamema kuruga amabara gani. Na wakakora yalisanga. Kwebiha. Nkalisanga. Na wakakora balimo. Byale senkurunyo. Nebikorwa nibyo bya Sonkuru. Byenyine. Abakazi atoyina bayingaho Sonkuru kakabana mukaga. Anyino. Atoyina kuhondere bigere bya Sonkuru akabana mukaga. Sonkuru kwebiha. Bajja kujya nyuma baitu nkinihira. Inshallah. Drive hano. Oli drive. Siramu. Ndamukiya umurengo mukoro hano Kinubi. Ndamukiya chairman wange Mustafa. Ndamukiya Chulera. Supervisor. Nabadobe babona. Baramukiza. Bona. Baitu biro bino masinde muchwaho muntu musamutwala nakanana kasanga. Kangira mutwaro. Mali muntu achulire wachuchire kuruma. Nati tuhinguraho. Wakatwara ugo muntu akaruga moto katasaswira kairuka kagenda. Bayingi. Otaina kyo mukore. Atora mukotaina taina kindu mubutu na iruka na agenda. Na nyaka kinkora stage mutabu nawo. Ekando nagamba nti ati tugeze baje sende bajaze sasulira kuli ni batasasulira kuli. Atu bagamba sende ziri kuno mutwara mobile money. Nazi hayo ndo hao. Na mara kuze nazimpa niboni mutaisura. Nagenda. Banzo ngambire mbaga nzeri hagati ya TV na television. Hagati ya TV na television. Wewe. Nzora kutabikenga kurongera kubatsi nyine kinyina. Kota kubikengera kurungi. Awe kinis hana akabahe emotoka eri ya Kinubi sako Kinubi biki ekagendanka. Emoroka egewe. Ya sako yanya Kinubi. Ya ba driver ne Kinubi drivers ni yogamba emyoga. Baye myoga. Wewe, myoga ne kyaro hana. Moroka egyo. Nyoti nda kusereke. Ebintu ebiri suppose kuba nibimanyibwa abo mu office nyonyi janu kutoza singiza nki 10 nyonta na kaunga kabana. Ebiye myoga ebinyonta bo myoga. Oba muine bimwategage mutukeje niko byabereiro. Kandro ategakira. Gamba bagibayire munyonta bo myoga nyoti ntawo mbite ngira bitebe bibiri. Hano stage. Oko na mbere nyikarumuka. Stage tumina hena anka tumina kitebe ketu kya Kinubi Drivers Cooperative Society kiemyoga cyo tunyebye emyoga tinkoragana program za government nyonkore byange bindi togenda mujatu machine tokura ni baranga bageba zibya ati ndatwara kinyina ya deki 10 kinyina sede zone ramuki abantu bawo bantu bange bona mbaramukize bankora nabo ba driver batayi bange newe nyini nkuramukize ati muzajja murongo banzo ngambire mbaganza ayege hagati ya TV na television kanda ati gambo TV kikurgo mu television kirimbufunze kusana nko kubano gamba ngambire obufunze boibara liya obakora signature nsobora kora AW nikimanyisa amabara gangi ha TV niyo television byona ni check TV na nikyo kintu nikyo kimu owekitinisa naye oli driver iwe oli muyayaye wa street oli amabara gawo ono muyayaye wa street baiten petrol station tegira ibara bageta bat KFS yes Kinubi amabara gawo amabara ni ira katumwesiga Yunus ego kurubat naye oli driver I'm a driver. You
also drive. Yeah, so where is your vehicle? Ndi hali mba mbingi werole. Kandi tubaire ntubazo rujungu nronto ile. What is the number plate of your vehicle? BS. BS 200. BS 200. Si. Atulamukiya abantu bonka basatu. Nsoboire kuramukiya mukaikoro wango mukokwo mukyaro. Butebere primary school. Niho musomesa. Ni hali bwire. Akusemba ye na mutabani wange mwenda muno. Tumwesigisa cool na mutumire. Atukura mukizo omwana mama kota mama we kota muramukiza. Mama waita ajja kusobora bihura. Muramuke kale kale. Na ukamuramuke. Na muramukize mama wo mwana aina byona kugonza. Tumuhereze kazina ki? Akazina naiko kizibukiye nyine kya kazina. Tabunyumirwa obuzina. Obuzina bwakira ko nyumirwa kara. Tabunyumirwa. Obuzina obutinkira bugenda. Tindatine. Bakanyijukizi. Mbaga nzake eri hagati ya TV na television. Ebintu TV na television. Ndi kwauka na bitu. Television. TV na television akahabuza kakamu. Kaina mule kakumbuza buza kanyambeho okanyegese. TV na television baitu koina impetas nu. Wangi. Ndi street hustler. Zinu. Ate enu yakienu. Akahanga. Ene kumanyisa kufa. Okitegereza. Bwire bona oli munsi yasibwa akasumi. Yakufa. Okitegereza. Ate enu kumanyisa universe. Okitegereza. No borali batensi teine nkango. Okitegereza. Atiga na maiso abiri. Garuhanga. Okitegereza. Oina abiri no ruhanga ina abiri. Okitegereza. Ate mabara na Iraka ninyo asaba Shadrack. Ndi street hustler. The driver, the Tani boy. Yes, Justin. Yes. So TV na television. TV na television. Inge kintikim. Okay, tegera TV. El short form ya television. Okay, tegera hizi. Nkamata bagenza isomero. Akaguzo ka pitu. Abusanya ukana. TV nkabogamba like njagamba for example like Kinubi fuel station. Ningamba KFS. Ogeregereza no television. Nato just in short form it's TV. Bakuzara nka. Ndi muza kale ndi wezabra Kiryandongo. Yes. Ati hanu. Kiryandongo wenyini msenta. Yes, Kiryandongo mtown. Tali musenta by the way is the town. Yeah, we are town. We almost. We yale Kiryandongo. We Kiryandongo district. We yale municipal. Yeah. Baramkiyo. Kuramkiya home abona bakundora ha TV. Na bachali bange bakinobe hano as well. Ya na management ya Destiny International SS. Also mesa. Yes. No, I was a student, yeah. You were a student there? Yeah, I was a student. Ekikazi kiri kino msaija. Ekyo. Agoba by the way tuturameni ukora sente. Ati bogamba kulinguliza bitakukwataho basokutera akayondo. Anzongambire arakishwama. Maybe utandikira otomanya. Obensonga bamenyi baba bali muntu. Baita baitu nikikena ba driver inyo nikibakena. Izo tuba balinzi. Balinzi. Aba driver nikibakena. Tukira kulinda tutubara. Ito tuba kubaka lisoliso. Alisoliso. Yeah. Ati hara mutegura. Temusakulema mutamutegwire. Temusakulema wamambaire ni nkaguza. Niyo manager hano. Wamambaire ni nkaguza. Mbaye ni nkaguza bali. Oino musaija. Yego. Muramukiyo. Muramukiyo musaija wa. Muramukiyo mbitini sabe yaho na haraka. Mpako yaino. Atenyi tukuramukiza atenyi. Atenyi David. Malimba imanyiro okundu pataliyo. Mabakazi biro binu badibire muno. Okimabakazi badibire. Abakazi ni badibire. Na nti abasajja nikyo kizibu. Nibo bazibu. Niko kurwa tuinda kutandika kubateraniza tuli basi musajja muna abana abakazi nkabasatu kugenda igyo. Abwali. Kiragiro kijja kuturuka tukabihuli. Kandi hati mukubani ko musaziro ha. Abantu tutuyambe na abanda abatajja abatayina abakazi basajja.
aho kwa abakazi bayingira undi nya buko abakazi bayinga kandi atora gambo uko ruhanga yakihangira ati banzo ngambire embaganize eri hagati ya TV na television ikwawukana bita buli nankeba nemigendere yayo ati bita TV banabiki na television banabiki kaguzo kizibuzibu baitu kiyangu kale kankuleke ajati ajati how are you ajati you come ajati banzo iji ajati niwe kiroto kiyange mami mundeke nyoti nkwenda niwe kiroto kiyange hajati banzo nkwate munga ndozere mulingo tugende hadi batuzine akazina akatwesana ukahulira akazina ko kamanya ajati salamu alaykum salam abakota nyesera idi idi tebaire musente ya baitu iwo taliye kakanyama taliye akanyama kakali of course aka family tikasa kubura nanyo kuba ina kumpayo nkakanyama nyindi yaho amabaraga atugonza Maria rozere wesinguliro musajja murungi kanyo yego wabale kuija ntangira kurungi mga engineer makazi nakali wali ruddawa tinga manyereka tokamanya oli wazarwa yanka nizarwa yaho imahana kichweka Kinubi muno henyine ramukiya aba Kinubi namkizaho nyine zaranyoke ya pasoni wa Kinubi muhanu hano henyine nokozara ekandunga ito ina musayi muina yina tikisoboka hamyaka yange ni mbanda ina musayi ramukiya kusema kizibu muno owakabiri ndamukizeho omunyoro wange Mr. Sande Muhammad Atenyi Sande Muhammad Atenyi akora welding banzo muhane obugambo burungi kenkusaka kumugamba manyire niwe wenka tinkusaka kumugaita imuli oli wakainga nyawe ni nyonyenka ukamurugira tikiro kenya mukozere cyona cyo kandi ko yasazireho banzo ngambire embaganize eri hagati ya TV na television tingi manyire ya TV togima kandi television tingu manye embaganize eri hagati ya bintu bibirebe okubimanya arosibe kurungisa Sande Muhammad omunda mukize ashimwe bale munabaikaini mutonda kuruga tutandikire ntekanza tujalike of course tubaire Kinubi tubazabaza munabaikaza byoka kino bareka nkwijukizeho ekyo kunywa kyampenko nikitoza maduka gona halokali wetungire mpenko nekyo kunywa ekirungi muno okusakitunga maduka gona okyenywere kijja kugaza mu amani kijja kugya kijja kugya ebinywa byona obe kurungi of course na link bus buko nenda kurubata kurungi nkomukama rubata na link bus reka tuchaitana mutekanize zindi Hakitara TV amabarambaire Julius Chomhendo musajja muliso mwaba moli but of course oteba kusubscribinga okatufollowinga mikutu yaitu yona Facebook Instagram na YouTube o subscribinge Hakitara TV na nyo Julius Chomhendo personal handle zange zona ha mikutu atujja kuba yuno nturubata hamo noba na nyowe dusemererwa hamo otaruga ntekaniza kwenda kuba ijukiza kiro kya nyenkya tugende tusamu mu celebratinga emyaka 30 kurugwa mukama Solomon Guruga Fabusa ajumure ngoma emikoro ejja kuba mukikali aho tejja kuba kuna chembazi ankamulinga emyaka yenyuma yebibaire ejja kuba kuli mumonda muri mukikali abo bugamba anti president I think president security ya president nukwete advisingire bagamba leka kubeba kuli so mukikali munda no tujja kuba ekiro kya nyenkya nabensonga egyo obeyo mubai singa manyire kiro kyange kyokufa buli kinkwenda nyandikirire wegonzo takafire kyaro hotakabaire kufa mukozi wawe no mukazi wawe ebona no baraga wegonzo takafire no kyaro hotakabaire kufa my friends about
man. Na Kaliba Sinex. Boys. Boys. Tuba wa Kitara TV. Daily. Tutugiosa. Gitege. Na nyowe ngitega. Subscribinga. Ola ikinge. Sharinge. Hona halo kali. O commentinge. Fire. Kitara TV. Kaura Boys titurugao. Kitara TV kwegesa kumanyisa.